kudutangiye filime yacu aba bose nabateguye bagenda bamenamo umufungo bavuga ati hano hantu hagomba kuzagurumana nkwibutsa Sandalord bimeze bite STX Films presents ku gasomoni-films.com barakwereka kuri no In the church, mu rusengero often don't know how to relate to friends or family members who are struggling. ntago tuba tuzi ukuntu twisanisha n'abantu muri famiye n'inshuti zacu Even in our church, bisobanuye ko no muri rusengero rwacu really alone. bumva bari bonyine abababaye Show them our love reka tubereke urukundo and voice off in the embrace of God's. maze bano bahungu tubohereze Imana ibakire Off. uwo ni John Randolph Gentlemen, please join me up here. DJ amajwi karimo ikibazo ibyo birabaye n'abana bari bagiye kujya mu gisirikare Kylian Jacobs ni icyamamare muri hangana arimo akabazo k'amajwi dutangira barakwereka urafashe moto asa hakunino hatagira ikintu kigucika n'ijambo kuri ndiyo bigeze ku kintu bita gusobanura nibyo nize superiyeri nza no gukomeza mbiminuzamo ikigo cya gisirikare uyafayo ni icyamamare uyu mugabo shawo aza hakunino ndagira ngo ukurikire filime sana umwitozo urakorwa abasirikare bafite ukuntu bakoresha umwitozo bakaremba bikiri fiti hano hari ukaguru kacitse Dear Lord, turagusenga mana the sword so that righteousness may triumph. aba badutunga inkota kugira ngo ikiza kiganze n'abakora ibibi bive mu nzira Our protectors, dusengera abo ngabo baturinda please comfort their families. nyagasani imiryango yayo igiye ihumuriza abagabo zigiye ku rugamba Grace upon all these children. ngo impuhwe zawe zigume ku bana babo n'abasirikare bari kubasigira bagiye ku rugamba Imana ibaho umugisha kandi barinde Imana ihe n'umugisha Amerika Amen. amen uyu mugabo nawe ni umusirikare twamubonye mu rusengero n'abana bari gusengerwa bagiye ku rugamba babanje kuza ku rusengero basengere barakwereka muri iryo joro wa mugabo n'umusirikare mbere yo kuryama arabanza gukora ka siporo agashyiraho akantu usanga umuntu amaze imyaka ibiri atarakora siporo we nangiza amakiyasa ngo ari kuroke kadasaza kandi ngeze mu myaka 50 na ariko iyo ndebye ubona kuri fresher imwe mfite ugira ngo ndagasore k'imyaka 10 na mugabo aza hano kora siporo bebe gusa ntaseka menya nta kintu gisekeje arabona kwize umugabo ari ahantu yaje agufatira ikintu cy'igishinge ndagira ngo ukurikire filime iyi filime yaciye ibintu hirya no hino ku isi The Contractor mugabo aje hano yitera ikintu cy'igishinge ni mu gashyamba yaje yiruka ajya yikubise ikintu cy'igishinge afite hano ikibazo mu ivi rangije turunu rw'urukovu mu ivi aza hano ayambaye twekuteri twe hano yifatira ku kantu k'agapolisi ariko yandika agira ati iki n'iki n'umusirikare ndagira ngo urebe filime z'ubwenge ubundi ntabwo zitangira n'ibisazi Joe Biden ejo bundi yari ari kuvuga ati kuva nareba iriya filime yavugaga iyi sore barakwereka muri iryo joro yakije mutarongera acaho bimeze bite sore umusirikare yaguze ikimoto hariya agendaho yaguze bajaji ko cya mitsingi aza hakunino ziriya mbwa do ejo bundi naguze imbwa ariko nabuze izina nyitawe mwampitiyemo izina nyita cyane cyane riba yari iry'umuntu byaba ari sawa agahira rimwe umugabo arangije ahantu yitereye igishinge yaravuye aza hano umugabo aratashye twabonye kora siporo akajyana mu ishyamba akitera ikintu cy'igishinge aba afite urukapu arahetse nyaruguru rurimo imyenda ye umugabo ahita agaruka mu rugo muze kunyandikira mumbwire iyi filime imbwa tubonyemo ko isa nk'iyanjye tuyite nde nabuze izina nita imbwa
Sorry, I didn't want to wake you up. mbari sinashaka gukangura n'ubundi nari nkanuye ni umugore n'umwana How's training going? imyitozo yagenze ite madamu Do we have time for knapsacks? iri joro turaryamana se He's awake. uyu mwana arakanuye uyu munsi ntabwo yize ni kuwa gatandatu Our day in school on Saturdays. none se kuwa gatandatu ntabwo biga I like guhera muri 53 ntabwo kuwa gatandatu abana biga uyu mugabo Dad? waza ugasuhuza papa ni akana ke kana kaba gasa nk'akatisanzura kuri papa ubundi kirazira abapapa bubu nibo mbona abana bisanzura ubundi kera nta mwana wisanzuraga kuri papa papa akinjira mu rugo yahitaga kubita umwana bagihura urushyi kugira bamenye ko ari intare mu rugo ariko abapapa bubu umwana araza kuyambira sikabona ariyo mpamvu basigaye batangira kunywa ibiyobyabwenge bakiri bato kuko bazi ko ba papa tutavuna kirazira gutaha mubyeyi uziyambira umwana ataha umukubita ikintu cy'urushyi inkonji hey ku buryo ahantu hose azajya barazajya ahorana ubwoba avuga ati ubu nta kosa nakoze akwereka umugabane ari gukina n'umwana ya do akana bakazanye hano bimeze bite Gonna be right here, okay? If you need anything, gonna be right here. nugira icyo ukenera ndaza kuba ndi hano umwana wanjye akana papa yakazanye mu mazi koga buriya akazi karakorwa ariko ukagira umwanya wo kuvuga ati reka mbe ndi kumwe na famiye tube tureba ko ubuzima iminsi yicuma yaje yakora ino n'umwana All right. You ready? uriteguye akana gasigana ha papa winsiga oya oga ugutazabe mbwa akana za kwigisha koga hari abantu bari kureba iyi filime bashaje batazi koga uguze hano son, swim to me. oga akana papa ne kanywa nka karindwi karoga oga utazabe mbwa wacyana ubusa ubwato buruhamye Come on. papa ari kwigisha umwana koga Let's do it, Jack. Just yeah. come on. urabikoze Jack akana gatangiye kumenya koga ku myaka 5 nari nzi koga kurira mu gikoma cyava yeah. mama bari kubafata ka video hey nanone papa twibi kandi ubwo bagatembereje bagasohokanye nafandi 907 months. akana buri munsi baraza hano bagapima barebe nimba kari gukura kagahagarara hano bagashaka rongo ejo bundi bagashaka rongo kugira barebe umwana arareshya ate ese ari gukura cyangwa azakomeza ngare nka Didier Panda kandi ari umuntu w'umugabo Didier Panda areshya n'utwana tw'imyaka 7 yari kumwe n'umwana wanjye w'imyaka 10 kugira ngo barangana nari kugenda yumva message zasizwe muri telefone ye James bari gukwangiriza weekend si wagiye gusuzuma ikipe yose nawe uze kuza afande wabo agiye gusuzuma ikipe yose y'abasirikare ngo nawe aze kuza abasirikare barabasuzuma buri gihe amenye ubuzima buhagaze gute datinze we nawe yajana basuzuma ubuzima bwe buhagaze gute ko mzima James hapa injira bagupimira uyu James hapa uyu mugabo ntajya aseka nta kintu gisekeje arabona ariko discipline no mu migendere imbere y'abafande ukabanza ukabana byose ni discipline no kubaha abakuru arabana ati sergeant arabanura uyu ni CEO Robert Lieutenant Robert waje ijwi ryawe rifite ikibazo Great job with the rehab. Thank you, sir. muri rehab witwaye neza Lung precludes high altitude or underwater operations. ibihaha byawe bifite ikibazo iyo uri kwibira mu mazi yasuka amara igihe kinini Rotations in 5 years with that lung. nakoze amaturu imyaka igera muri 5 ngiye noherezwa kuri misiyo kandi ibihaha byanjye bimeze uko mubivuga ngo ntibimeze neza Blood work came back filthy with stanozolol, amaraso twasanze ibibazo propionate and H2. twasanze hari n'imiti wagiye witera imiti ifasha abaterete nyine kugira ngo bagire ibaraga Should have known better. mbega uyu musore ntabwo ameze neza afite uburwayi bwinshi none uyiteye imiti I have no idea. iyi kipe ndashaka I kuyigumamo was encouraged, but I want sinzi umuyobozi wari uriya impamvu yatumye uguma mu ikipe ariko njye sinakwemerera notification of your special forces tab, and although I disagree with your choices, I'm not going amahitamo yawe njye ntabwo twemeranya ntabwo waguma mu ikipe yanjye with an honorable discharge wirukanywe mu gisirikare benefits which include your pension and health. ndetse nta na pansiyo uzabona nta na siranse y'ubwivuzi nta bwishingizi mu kwivuza kubera ibintu wagiye witera kuba wari urwaye ntuve mu gisirikare cyangwa ubimenyeshe yagiye arwara agacece kari imiti yagiye yitera imwe yongera baterete ibibaraga nyine iyo miti usanga n'ubundi bayifata nk'ibiyobyabwenge baramwirukanye mu gisirikare none nta na pansiyo azabona ari kuva mu gisirikare warwaniye igihugu nta na pansiyo
kandi arashaje nta pansiyo nta bwishingizi mu kwivuza bamwirukanye mu gisirikare nyagasani umusore baramusezereye mu gisirikare yarwaniye igihugu yaje hano mu gisirikare bagenzi be bamusezeye mu cyubahiro idarapo barabanza bararimanura nawe igihugu buriya gihoza ku mutima buriya abasirikare igihugu tuba tugikunda by'umwihariko arabanza igihugu arakibanira hari imiti nagiye nitera ku bw'uburibwe bwabaga buri mu ivi ryanjye babibonye mu maraso none banyirukanye ayo mategeko mashya leta yashyizeho ni ubugoryi bari bamaze imyaka myinshi nta muntu n'umwe basuzuma nyagasani umwana ari kubyumva umugabo yaje kubwira umugore ko bamwirukanye mu gisirikare biba bigoye umwana ari kubyumva biriki abona abatwishyuza ba debt collectors gusa ndaza kureba ikintu twakora umupango twazana twishyure inyungu nangahe tugomba kurenzaho 18%. Hari akazi hano hanze ariko nzakora kakaba amafaranga mazima ugakora se ugakorera abantu mu bya gisirikare k'ibigo byigenga wambwiye ko ibyo bintu tuzigira ubikora ndabizi ko nabivuze hari amurambere kusanga ari ibigo bya gisirikare ariko byigenga na leta ikoresha kavuga ati abasirikare bahora mu myitozo ariko ari ikigo cyigenga leta ikagikubita amafaranga ati mugiye kujya kwataka ha mugiye kujya hana musore mugora akamubwira ati ibyo bikora uvuze kutazigira bijya mu mbega bakora nk'aba mercenaries abacancuru wa musore dukurikije akazi wakoreye igihugu uri umusirikare w'umuhanga cyane wagiye uhabwa ibihembo hari serivisi dushaka kuganira nawe umve kuri serivisi bashaka kuganira nawe ibyo bimaze kuba cyaje hakurino amasaha y'ijoro mu gicuku umugabo kubera na stress brani depression bamwirukanye mu gisirikare nta pansiyo nta merekeza ari kwibata ari gusana inzu ndi gusana amabati yacu mbere yuko ikirere kiba kibi kwishuri byagenze ute wamanuka wona umugore ndacyafite utuntu two gukora sheri hari ikintu nshaka kukubwira banguka nuna hasi ndaje Brian Mason yagiye Mason yapfuye navuganye na Suzanne nyagasani Mason nimba ari inde simuzi uratekereza iki Mason ngo yapfuye Mason ntabwo tumuzi ejo bazashingura Maybe we should call your mom and see if she can take Jack. hamagara mama wawe azaza atwara umwana tujye gushingura turajye Brian uyu mukobwa yitwa ngo Brian nje ntabwo ndi bugeyo urijyanayo upfuye ngo yitwa Mason umugore ejo ntabwo azagera usororo gushingura bimeze bite umugabo avayo nakubwenge izi ni za filime z'ubwenge urukuri biki iki sasta z'ijoro ku rusenge ukora iki ku ijuru y'inzu ndi gutunganya urusenge umugabo afite ikibazo n'ubwo aba yihagazeho nk'umusirikare atari kubigaragaza ariko bamubabaje azi igihugu wakoreye bakakwirukana nta merekeza nta bwishingizi mu kwivuza amagambo uvuze ngo umeze neza niyo na Mason wapfuye yabwiye umugore we Suzanne mbere yuko apfa ngo umeze neza njye ntabwo umeze nka papa wanjye umve papa uyu musore menya atari umuntu mwiza uyu musore yese atangira kwibuka akivuga ngo ntabwo ameze nka se yatangiye kwibuka ari umwana bari kumushyiraho tatuwaje yarakiri muto hakuno bakana tu papa wakungurira n'umusirikare yari yajyanye cyane kugishirisha irushaho tatu kugira ngo kitazaba imbwa darapo kandi ry'igihugu umwana wanjye bagushyiraho tatu y'idarapo ry'igihugu se kuba muri abantu bafite tatuwaje z'idarapo ry'igihugu cya Amerika ko mutajya mushyiraho idarapo ryacu niko mwana aza hano aza kwishyura yabaga yazanywe na se nibyo ari kwibuka dore bari rusororo baje gushyingura wabonye imva z'ahandi ukuntu ziba zisa zose ariko hano usanga umwe yaragiye akacyubaka ukagira ngo ni chateau undi ukagira ngo ni chateau dore abandi ukuntu bubaka imva zabo tuntu dusa
ari hano waje nabo bashe gushyingura He would have hated this. bino bintu ntabwo yari kubyishimira Ceremony or dying? ibirori twamukore cyangwa gupfa And ugly. oya kuba warabyibushye ufite inda mani Figured they shoved his giant butt into that grave. uwapfuye nawe yaramaze kubyibuha yarazanye ikidobwo babashe gucukura gute ngo bamushyire mu mva mva bari gushinyagurira umurambo buriya yari umusinzi mwene wabo baraseka ntiwapfuye ngo yaramaze kuzana inda He do it. What do you mean? urashaka kuvuga iki He died in his sleep. yaryamye arapfa wapfuye The family get full payout? famiye zishyurwa cyane That's good. ibyo ni byiza Why don't you come over for dinner? kuki utaza ngo dusangire You haven't seen the new house. umaze iminsi utaraza nturamenya n'ahantu nimukiye mu nzu nshya Fat. Fuck you. aramutuka nawe aramutuka ngo ngwino unsure nimukiye mu kizu kinini mwana inshuti ye yaramutumiye baza hakurino aza areba inshuti ye kumbe dore mushuti waje gusura dore ikiza asigaye mama Hey, bud, how's it going? yo mwana meze bite You game? shaka gukina video game When do I not want to play a video game? kuva ryari wigeze ubona ashaka gukina video game The White Sox. wambaye white socks ni kiriya gishati yambaye cy'abakinnyi ba baseball ni akana I Kelly. like the white. asuye mushuti we Got that? uri kureba inzu ni nini You give me a tour, or should I just get a map? man iyi nzu urayinzengurutse se cyangwa uriya mapu niyobore ikizu ni kinini Yeah, well, yeah basha no gukina n'akana mushuti we afite akana kabana n'ubumuga Roger Clemens over here. yo baraganira Thank you for this. urakoze kubwira ifunguro Thank you for bringing Uncle James back safe. ndetse urakoze kuduha umushyitsi uncle james akaza kudusura mana amena yasuye mushuti we saa y'ijoro ndakira ukurikire filime you're a soldier. You're my dad. ese ari weho na papa ninde wari umusirikare urenze mukiri ku rugamba My chief, so papa wawe yaranyoboraga ku rugamba I was his superior. uyu mugabo naramuyoboraga arimo kuri We looked after each other. ariko nanone buri umwe yitaga ku wundi Yeah, kind of like brothers. nk'abavandimwe Did you actually save my dad's life? ese koko papa wanjye yigeze utabara ubuzima bwe Yes. yego naramutabaye ku What? rwose He pulled me out of a bar once. yigeze ikintu yanabaye rata yigeze kunahana nasindiye mu kabari nta kindi yari yasinze cyane umwana arazi ko ari kubaza ngo hari uwamutabaye ku rugamba kumbe yamutabaye mu kabari Mikey loves baseball. karakana kanjye Mike gakunda gukina baseball Then he's uburwayi rwerekare kurwana nabwo in his DNA. There's no kuva ku bintu ntago best case. He'll need special care for the rest. ikintu kiyobaje umwana wanjye azakenera ubuvuzi kugeza ubuzima bwe bwose apfuye mbega yabyaye umwana ufite ikibazo Doing. buryo umugabo avuga ati umwana wanjye azakenera umuntu uzajya umwita ubuzima bwe bwose uyanywa ku rwunge Good. I mean, sure. You don't fall off the grid for 2 months if you're good. What's up? bimeze bite What do you look forward to? urashaka iki umve Watching my kids grow up. nifuza kuzabona abana banjye bakura Seeing them smile. bari guseka umve Making sure they're set. Giving them things I didn't have. byibura abana banjye nkabona bafite ibintu ngiye ntigeze mpabwa cyangwa se ngiye ntigeze mbona I gotta get my shit straight. nanjye ndashaka ibintu byanjye mbishyira ku murongo uyu we bamwirukanye no mu gisirikare There's help. hari ubufasha No, kill any operational future. No chance. operasiyo zirimo kwica ahazaza hanjye ntabwo nazikora Private's contacted me. hari ibigo byigenga byamamagaye Yeah, no, fuck yeah. You deserve a paycheck. mana ariko ukeneye kwishyurwa Hell yeah, take it. banki iri kunyishyuza Boy tours. You know, bank some decent cash, put a down payment on the house. Cash is real. mana amafaranga ngiye nakujyana bakaguhemba ni menshi Bonuses, adds up. akazi kaba karimo za bonasi agahimbaza musyi It's pure fucking Darwin out here. mani ni amafaranga meza Trained to be ruthlessly adaptable. Use it. Put a down- yo kadukomerezeho twari turi Cash is real. amafaranga ari hano hanze nayo nyayo mwana Day. hey Bonuses, adds up. kwita agahimbaza musyi Pay to cash in. mani hano hari umufungo Fucking Darwin out here.
We are trained to be ruthlessly adaptable. n'ubundi badutoje mani kuba babi cyane mu bihe bikomeye. We're all just mercenaries in n'ubundi birangira bose turi abasirikare tubaye ba mercenaries abacancuro. So what do you got going now? JSOC agency? in between. bivuze ngo tugiye kujya muri za agents zimeze nk'aho zikoresha abacancuro bimeze nkabyo. Work. Ni ikigo cyemewe na leta, People rock solid. ni abantu bazwi bemewe na leta bashobora guhemba $350 by'idolari ku cyumweru. Nyagasani, hey, $350 ubundi bamwiruka. Yeah, man. Wanyinjizamo Fucking hero, President shook your hand. mwana uri intwari perezida yigeze gusuhuza. Pull my clearances because of blood work. At this ariko baze ko banyirukanye mu gisirikare, perezida yigeze kunsuhuza banyita intwari bampa imidari, none banyirukanye mu gisirikare. I'm in. Ndimo what you want? That's what I want. ibyo ushaka nibyo nshaka. Look, Mike, I need this. Mike ndakerenye nkeneye amafaranga, Send your name up. ndaza kohereza izina ryawe bagushyiremo. Sawa, Set up a meet. urakoze mwana. Hey, Of course. azi kuba wari ukennye bagakubwira ngo hari akazi bagiye guha gashobora icyumweru kirengaho iminsi mike ukinjiza $350 by'idolari, ukaba bisaba nk'umusazi atawubwa aho niho hanjye. Ako niko kazi nari narabuze. Bano bagabo ngo baratojwe. Hey, ni intwari z'urugamba. Uyu James we bagize ko ahantu hari ifamu y'amafarasi. Nyo ndagira ngo kurikire filime. Mugenzi we durano yamuzanye yabwiye ati ni ikigo cyemewe kuhagira kamera zirahari, kubanza bakareba nimba kuko ari fresh wakwinjira. Binjiramo indani urebe parikani urebe. What's up, fellas? Meze bita abasaza. Running mate of mine, where is he? Uyu ni James twarakoranye. Why don't you give us a hand every once in a while? Kumbe dore hakuri n'ikindi cyamare. Uyu ni mu munsi muri 24 hours nawe akarimo cyane. Urebe Yo, Chief. Chief, Got anything tasty for me? hari akantu kameze neza umfitiye hano se. Aramuhereza. Like fucking candy. Mani wagira ngo ni bombo neza. It's an honor to meet you. Ni icyubahiro guhura nawe. Thank you, sir. Urakoze fandi. You can cut the circle out. My name's Rusty Jennings. Banyita Rusty Jennings, nongere kunyita ibintu bya fandi. Fayo. Uyu menyerewe boss bavuze ati ndabahuza turebe ko yaguhindurira ubuzima. Beer? Shaka byeris oya. Urashaka ikize ngiye mu rugunge. Thank you. Kuri bana amadosiye yari hano bari kumwigaho. Mike's the best I ever worked with. Mike ni umwe mu bahanga twigeze dukorana. You're the best he's ever worked with. Nawe yambwiye ngo uri umwe mu bambere bigeze bakorana nawe. Mike ni umuzanye. Yeah, he taught me everything I know. Mike niwe wanyigishije ibyo nzi byose. Our reputation is Wa mwana w'izina ryacu. in this game. Ni ryo dusigaranye muri iyi game. Zina ryabo, zina bubatse. You reading my story? Uri gusoma inkuru yanjye barifite Mine, Mike's, Mason's. It's all the same fucking story. inkuru zanjye nizo zawe My father has ni nothing to do nizasuku with it. wanjye bino ntabwo birimo. Nyine basirikare bose nyine inkuru zabo zenda kumera kimwe n'icyamubwiye. Due respect? Sure he does. Mu byubahiro bye na papa hari ahuriye n'ibi nawe yahoze ari umusirikare. Urebe We gave them our minds. twabaha ibitekerezo byacu, Bodies and our- imibiri yacu, tubaha n'umwuka wacu, ubwo ni igihugu twakimeneye amaraso. Us up and spit us out. Kirangije kiduhe kinyenga y'ikinyeshikarete kiracira. Rage, uncertainty, Igihugu cyaradutekera duterana dusigarana umujinya n'uburibwe no kucyanga. and finally, self-loathing and guilt. Badusiga twishinja icyaha turi aho twandagaye. Everything that happened to us was our own goddamn fault. Ku buryo tumeze nk'aho ibyatubaye byose ari amakosa yacu. I know exactly where you are right now, son. Wa mwana w'ubuzima ubayemo none ndabwumva. Umve, It was you. nanjye nigeze kuba nkawe, igihugu cyamutaye. Abari hano twese Why we started our own tribe. nibwo twishyize hamwe dutangira ubwoko bwacu. Igihugu cyarabirukanye mu kazi. I know you got options in front of you. Ndabizi ufite amahitamo imbere yawe y'ibyo wakora. If you're looking for a big payday, the top tiers can give it to you. Gusa nimba uri gushaka abantu bakwishyura neza, That soulless fuck pig Eric Prince. arimo kujya gukora mu hantu mu matungo, woza amatungo. I mean this. Niko kazi ufite. Staying from those gigs, it will rub off on Ku buryo utahunuka nk'izo ngurube. Ko kazi wapi? What is it that you do? None simwe mukora iki?
different or what? mwe mufite akazi gatandukanye se cyane Give you a real home. Honorable work. genda guha akazi kanyako kiyubashye There's no babysitting billionaires, no bullshit. akazi katari kakandi ko kujya kwicara imbere y'abamiliyoneri boza ubaganiriza oya There's a national security, a deep black OGA offshoot. ni akazi kerekeranye n'umutekano w'igihugu n'ubundi 50, I know those guys. kitwa Title 50 nibo dukorana On range. abo bantu ndabazi nigeze kumva bitwa Title 50 Import and export coffee. tumeze nk'aho twohereza mu mahanga tukongera tugakurayo n'ikawa And what you did in uniform, sledgehammer shit. ibyo wakoreraga wambaye inifomu y'igihugu birasakaza Scalpel work. ibintu dukora nibyo kazi ka nyako Things only come out when they have to. umve There's a situation in Berlin that threatens our national security. hari ikibazo kiri kuba Berlin cyerekeranye n'umutekano wabangamira igihugu cyacu Black. Since ngiye kohereza ikipe yawe na Mike nawe turagira ngo ujyemo 2 weeks, 3 tops. byakabije n'ibyumweru bibiri muzamarayo What do you say? You down for the cause? uri mu kazi ntukarimo Yeah. For sure. akazi nkarimo Mike and Dalton will walk you through the paperwork. And Mike na Dalton baraza kunyuza mu bindi bakubwire What do they have to do with this? well, when you get back, nimugaruka nice we all got together and broke some bread, but for nibwo now, tuzicara tuganire check for 50K. ariko tugiye kuba tuguhaye ibihumbi 50 by'idolari byo kuba usize mu rugo yagasani Thank you. murakoze yikanzemo ibaza akazi ujya gukora bagahita bagukubita miliyoni 50 z'amanyarwanda bahise bazimuha hey! kugira umenye akazi n'umusore agiyemo ko karenze ibihumbi 50 by'idolari babanje kubimuha tubisigira umugore n'umwana bataza no gupanika ngo wagiye he uzugiye Berlin ni mu Budage iberire ejo bundi noneho Got a job. nabonye akazi shushu be yego akazi nyabaki uwo ni madamu ugomba kumuha raporo sheri atawajerega no gupfubura n'akazi utabagiye mu bapfubuzi bashugama amwirika sheke umugore yikangamo umugore yika ako niko kazi nabonye umugore icyo akeneye ntabwo ari kazi ki ni ukumwereka we umusaruro uvamo. That's not dangerous. akazi ngiyemo ntabwo ari kabi ntubimbwire I know you're lying. iyo ubeshya ndabimenye I'm not. teba I'm not. ntabwo ndi kukubeshya kuri kanze muza akazi ariko umugabo ajyamo akikabona bakabanza bakamukubita 50 by'idolari ngo ubanze ube wikenura. You're gonna miss Jack's breath. Vuze isabukuru y'umwana wacu Jack ntabwo uzaba uhari. Mva ari ku muteto umugabo agiye kuzana ngo bise ku isabukuru y'umwana wacu ntabwo uzaba uhari. Sabukuru ni umwijogotonyoro ku mugani. Ni umwijogonyoro. Yaje no kureba umwana we. N'umugabo banki yari iri kumwishyuza. Ngomba kujya gushaka amafaranga yareba umwana wakibukana wakira umwana. Papa yajyaga kumuteresha tatuwaje niwe mwigisha ubundi mu bintu byo kuvuga ati mwana wanjye igihugu ni igihugu nta kuzana imikino. Arabyibuka. Muri iryo joro urukerera za saa 11 tuba tugiye muri niba turabarokore. Abayisilamu iki nabo baba bari kwerekera ku misigiti. Umugabo yaje hakunino urufunguzo rwa moto dore harutsimbye murahabonye arangisha fayo. Uyu mugabo nagavuga amagambo menshi. Uyu mugabo twabanye ngo yabayeho umusirikare ngaratwika ariko ntago turamubona mu gikorwa. Umugabo aho bamuzanye muri hoteli babanza kumukuramo imyenda mugiye kujya mu ndege amasaha 8. Umugabo dore ngo uyu mu ndege bahise bamukatishiriza tayari. Hey! Baramukatishirije ibyacu nago bitinda. Tayari twamaze kuhagera mu Budage. Mu Budage ngo ari ikibazo gishobora kubangamira umutekano w'igihugu ntago bamuhaye detail ahubwo bamuhaye amafaranga. Musore tayari akigera mu Budage hoteli yashikiyemo niyo. Yo. Muri hoteli nukurara ni nkweto umwanze ni time yakwinjirana. Kandi ugomba kubyuka wiruka. Hey. Waje mu kazi ntago waje kuryama ubundi nta n'umukene uryama. It take you longer than 15 minutes to get here. Byagutwaye iminota irenze 15 kugera hano. Winji. Salim Mohsin. Salim Mohsin. 52. Afite imyaka 42. Emeritus of virology. Ni professor mu byerekeranye no kwiga ku mavirusi. He lectures there a few times a month. Afite university yigishaho. His research work Akora ubushakashatsi bwe. conducted at a private laboratory 40 kilometers east of town. Agira laboratoire ye ibirometero 40 uvuye mu mujyi wa Berlin. Akora mu bushakashatsi bwe. Turakeka agiye gukora icyitwa bioterrorism. Ryatera bwo bari kurishingiye ku masiyansi usanga icebe cyakoze virusi kikayitera abantu ugasanga virusi maze abantu.
ati uyu mugabo tugomba kumuhagarika, iyo virusi ari gukora itaramara abantu. Ni ibyebe ntabwo bigikoresha ibisasu ngo bizibitiga ibisasu ya, bikora virusi bikaza bikayikubita nko mu mazi, ugasanga abantu bose banyweye amazi yo muri uwo mujyi barapfuye, kubita mu kirere mu cyuka bahumetse mwese mugapfa. Bioterrorism nawe yaraje. Umugabo icyo yakoze, bagomba guhagarika uwo mugizi wa nabi. Bimeze bite? Kumuhagarika kano n'akazi gakorwa mu ibanga. Aha rero ni abacancuro bakorera akazi kabo, baba barahoze ari nk'abasirikari. Wowe mukubita amafaranga ye ukamwereza aho ushaka, umuntu nk'ushaka kumara abantu kandi nta bimenyetso mufite byo kumufunga ku kanya byanatinda cyangwa akabisigira abandi, mwohereza umuntu nk'uyu akamwica, mugatabara ubuzima bwa benshi. Kugera hano ikigabo kirashaka kumara abantu kiri kumwe n'umuryango wacyo, bura n'inzoka ikunda abana bayo we. Aramufotora. Umugabo w'umuhatari nk'uyu ntago ari ugupfa kugenda winjira mu nzu ngo ugende umwico ya, urabanza ukamwigaho abyuka sangahe kuri umugabo afite abana mu rugo bari kwita ku bana. N'umupapa mwiza, buriya n'inzoka ikunda abana bayo. Urabanza ukamwigaho, ntago ari ugupfa kugenda biriya bya bindi byanyu by'ubujangwe rusanga mwahaza ibimogi ugahura n'umugore ukamuniga ngo umwambuye ishakoshi, password ikingura urugo arabanza arayikamera. Umugabo yagiye ukazuye aramukurikirana mu kamera. Niyo mpamvu bamubwiye ati akazi kawe kazamara. Dore umugabo nijoro yagiye kuri ya laboratoire ye batubwiye. Umugabo nguriye muri laboratoire bizi za Guinea pig zikenerwa ari nyinshi, usanga bari kuzikora ubushakashatsi. Abazanye inguru, amatungo, imbwa, amapusi babikora ubushakashatsi. Umugabo dore nguyu nuko mara iminsi wiga ku mugabo, umenye uyu mugabo ni muntu ki, tahasangahe, akunda kujyahe, anywera mu kahe kabari, akunda maninja. Kugira umenye umuntu ukuntu mwica ntiyazagira ukuntu birabura, bisaba umuntu mwiga umukurikirane. Barikwereka uwo mugabo nijoro undi waje kumureba, barahura bamaze kubonana, ubundi binjirana mu modoka yarabakurikira. Garake ibisubizo birarenze, tugomba kubirinda. Ndi guceka umuntu umwe mu dukorana ko yabitugambanira, twese twaba turi mu bibazo. Umugabo niyo magambo yaje aravuga. Ndagenda ukurikira filime bayise The Contractor. Umugabo masaha y'ijoro arabyuka akanywa itabi, kira narinywa nk'ikibe. Rero iyo umuntu ari ikibe akantu kose akoze, kira narinywa nk'ikibe. Buri yuko ko King Pazo yaterura icupa rya byera karinywa, nyine ubona ari ikimayibobo, n'ubundi uvuga turaruma yibobo. Ariko iyo padiri arifasha karinywa, kuko padiri n'ubundi tuba tumuzi amavuta, uravuga ati urabona ukuntu agafashe nk'umukristo. Uyu nawe rero kubera ari urwego barafata itabi bakavuga ati kirabamara gatorore aragicunze. Muri filime witonze, umugabo atangiye no gusinzira, ahagaze iminsi ibaye nk'itana igenda ku kigaba gicungacunga. Abana be biga kiriya kigo nakibonye. Uyu bahise bamwandikira amubwira aho agomba kuza kandi saa 10. Umugabo afite ibitutsi, uramubona ari kugenda ameze nk'uri gusinzira. Ubundi kirazira nta mukene uryama, mwebwe sinzi hano mwabikuye ibintu byo gusinzira. Gusa umuntu w'umukene araryamye we, kujya guteka imitwe wewe wese umuteka imitwe umufere. Uyu n'umugabo amaze nk'icyumweru ataryama agogereye, ari ku mafaranga 350 miliyoni zigera muri 350 z'amanyarwanda. No kwezi nakumara nasinziriye, kuko ngiye nta na miliyoni ndatunga, none baze kumbwira miliyoni 300. Uyu mugabo ni ukunywa ibinini bituma adasinzira. Niyo ageze ngo arasinzira do ni gutyo, ni ingangi. Ukabona umugabo aryamye ahantu habi, kumva ari kuri misiyo ya miliyoni 350. Byuka wa Mukaritasi we. Turahana abagabo baryamye, ukamubona ukavuga ati zira ni mayibobo zirara ingangi, kumbe ni ibipapa byagiye guhiga amafaranga. N'abapapa babiri bose batunze ingo, dore ngabo bari mu Budage, dore intwaro. Ibyo barya n'amandazi, wowe ukavuga ati bari abantu n'abakene, ntago ari abakene.
baje no kureba amafoto. Salim Mohammed Mohsin. Salim Mohammed Mohsin Descent 6'1". akomoka ku banyesiriya. Dyes his beard heart-shaped. Afite ubwoba avuga ukuntu bumeze, ubona ku bwanwa. Shaped birthmark on his. Afite akamenyetso inyuma y'ugutwi. Harvard med. Yavukanye. Graduates and receives a federal. Yize ibyerekeranye n'ubuganga muri Harvard. Pathogenic influenza viruses. Uyu mugabo hari virusi amaze igihe ari kwigaho. An avian flu. Ishobora kumara abantu. Grant. Iza mu rwego rw'ibicurane. His family relocated here to Berlin where he continued. Amaze kuva mu gihugu cyabo nibwo yaje Berlin gukomeza ubwo bushakashatsi bwe na virusi. Atewe inkunga n'uwitwa Faraja. A charity with known links to Al-Qaeda in Syria. Uwo Faraja nanone bivuga ko ari utera inkunga ibitero bibera muri Syria ndetse agatera inkunga na Al-Qaeda y'ibyihe. Ni uri gutera inkunga uramugamuga kuri iyo virusi. Since the guard shack is connected to Berlin police. Iyo laboratoire ye irindwa n'abantu kandi abo bantu bayirinda bafite aho bahuriye na polisi y'igihugu. Biometrics. Kwinjiramo bisaba ikintu gutera igikumwe ni biometrics. We conduct a tactical interrogation, then contact higher and wait for further instruction. Twe turaza kwinjiramo indani uwo mugabo tumufate dutegereza andi mabwiriza y'icyo tumukoresha. Link up with you here. Madamu rero we niwe rubuze kudutwara uraza kwinjirira hano. We'll be ready at Airfield Alpha. Ubwo indege nayo nimara kubafata indege iri batware nayo iraza kubiri hafi turita tugenda. Cowboy up, get it done. Arafata imodoka bajyane ku kibuga cy'indege. Film. Mugabo feri ya mbere babanje kumuzana hano. Barabanza bakabakarabye. Hano hari umukecuru nawe ni mercenary, ni umucancuru. Aba yavuye mu rugo abwiye abana ati bana banje ngiye mu guhiga amafaranga ukabona abapapa banyu ba mama wanyu bugira gutya ati bari mu ndege ati mama hora yagiye mu ndege rahora mu bihugu byo hanze. Ukagira ngo aba yagiye mu kandi kazi. Bagiye kwica abantu baraba umuna hora mu ndege ngo yagiye dore ni nk'aba bose n'abacancuru. Kandi bose n'abapapa bafite ingo zabo harimo n'abamama b'abakecuru. Bakavuga ngo umukecuru shahu nikaguru ngahora yafashe indege yagiye. Aba yagiye kuri misiyo yagiye kwica abantu si mumubona sisi nguyu. Hey, nanjye w'umunyamafaranga simora mu ndege buri gihe naje. Baba jahise. Barababeshye. Bagiye kwica abantu. Turi ngabo. Sierra One. N'abakecuru n'abasaza baje mu kazi b'abacancuro bahoze mu gisirikare. Ibanga rikomeye cyane. Babohereje. Hey. Rebe. Mwitegure baje gufata umugizi wa nabi uri gukora virusi ishobora kuba yamara abantu bamuhagarike bigishyushye. Hano turi ni mu Budage. Bimeze bite bana modoka nukuyivamo igenda bahita bakinga kandi imodoka ikomeza ni batatu. Bundesiro silencier silencer hari umuntu arakurasa mwe bahorasa umuntu umwegeranye ntumenye ko isasu ryasohotse. Kabona umuntu araguye ukabirwa bimwisha. Mwari mwicaranye muri gusangira urwunge. Samuru muricaranye muri kunywa urwunge muganira ukabona yakubise hasi kumbe bamurashishije imbunda iriho silencier. No bano barinzi barinda hano kuri laboratoire ni amagambo menshi turubana ukuntu bazengurukana gahoro gahoro ariko nta kavuyo nta magambo menshi ngo karacini ngo yengicara hasi mu gingu ya barakureba ukibwira icyo gukora ibyo nta mwanya bafite wo kubivuga. Birana byo ni iby'abasivili ngo we karacini civilian kareka umusirikare oje arakureba ukahita umenya ko ukwiye kwicara hasi atavuze cyaka gucira isiri. Biriya bintu we mujinga karacini biriya bintu ni iby'abasivili. Umusirikare oje arakureba ukahita umenya icyo gukora. Turabana ukuntu binjira ariko buryo bufashemo imbunda. Umusekirite bamushimuse igikumwe cye nicyo bakinguje bamuzana no hakurino bakozaho igikumwe cye. Kwinjira ni ibikumwe bya umwana buryo agenda mu bucece ariko babambaye ibikweto no baguze bya gisirikare bahabwa usanga gikandagira ntucyumve meze nk'ibikoze muri matora kandi bikomeye. Bana ukuntu binjira bafite ubugenge bafite ubugenge. Hey, laboratoire dore imbe baba bakora ubushakashatsi ziri hano. Babiri ni ukwinjira bagasuzuma umwe agasigara hanze barindiye niko bakora kandi batavuze. Mwese muzi ukuntu situation igomba kugenda. Metode mugomba kwinjiriramo mubacungiye abandi mukinjira mukareba uko bimeze undi agasigara bacungiye mutavuze. Mwaburi gutyo nta kuvuga ngo bamugezeho vuga igihe kirimo inaza baramufashe. Uyu ni uri gukora virusi barabanza bamupfuka amatwi n'isura. 6 minutes. Dusigaranye iminota 6. Baramumurika. Questions? Hari bazo dushaka kukubaza.
Who has access to the lab? access ya laboratoire yawe iri he twayigeramo gute? Only me. I have access. Maggie It's my- Bolevsky. Maggie Borovsky Yeah, she's my research assistant. She has access. niwe muntu unyungirije mu byo dukora. No. Who are you people? Muri bande? Financier. Yeah, you know, Ninde ugutera inkunga y'amafaranga? he's not a scientist. He's an investor. Untera inkunga ntabwo ari umunyesiyansi Where do n'umushoramari. you back up your work? Nihe ubika nanone ibishakashatsi wakoze n'ihandi ubika? I'm on standby, a block away from your family. Cool. Famiye yawe hari abandi basirikare bayegereye, nutinda kutubwira famiye yawe irapfuye arabyumva. N'ehandi ubika amabanga y'ibyo wakoreye muri laboratoire. Uburyo mbega nimba yarakoze iyo virusi, indi formule yayibitse he yayo. If it's money you want, I can arrange money. It's really not a problem. Nimba ari n'amafaranga mukine amafaranga nayabanaga ari ikibazo umuganga nk'uyu aba ari umukire. Muganga yitegura gutya agakora iki virusi ati amafaranga nayabanaga ari ikibazo. Ariko mukandika. Oh shit. Sike. Ears. Mwongere mufunga amatwi sha. Bamufunga amatwi. The Euro just got a hit off the scanner. Police are inbound from Berlin. Polisi ngo ziri hano hafi uvuye muri Berlin. Waiting instructions from the ranch. Natwe dutegereza amabwiriza aturuka kuri cya kiraro hamwe kazi katangira nk'umusore bamujyanye. Kuri ya lunch. All the way? Codex niko bimeze Way. cyane. Umusore areba ni mushyashya muri kano kazi nabyaze. Accident. We got Tugiye kubikora bigaragara nk'ari impanuka yabaye muri uru ruganda ni industrial accident. Katururi. Bagiye kwica umuntu bigaragara nk'ari impanuka yabaye muri uru ruganda we. Gasanu yarabiri barikanga. Akazi yajeho ikigabo bafashe ibyo bashaka barabitwaye laptop ye ibintu byose aho yakorera ubushakashatsi bwe. Hano abantu bagiye kubigira nk'aho habaye impanuka muri uru ruganda. get some. Zana Salimu. Uyu ni James. Salimu dore nguyu. Salimu Bosini. Sir, please. This whole thing is Yo kwanda kwinginze. to misunderstand. Ibyo byose byabaye ntabwo ari byo. I'm a man of science. Genda umugabo wa siyanse. This is a huge Habayeho. Stanley. Habayeho kutamenya. Sir, I'm a man of science. Genda umugabo wa I'm a siyanse. man of science. I have a family. Mfite famiye ndabinginze. Sir, please, I have a family. Mfite famiye se wayirishisha. No, stop. Uretse. Who sent you? Ninde wagutumye? Know who you're working for. Ese umuntu ukorera uramuzi? Know what you're doing. Ibyo ukora ushobora kuba utabizi. Please. Rekera ndakwinginze. Research I'm doing will save millions of lives. Ubushakashatsi ndi gukora buzatabara miliyoni z'abaturage. Umva amagambo. Uyu mugabo batubwiye ko ari gukora virusi. I pray. Niba ushaka gusenga senga. In God, I believe in science. Je ntabwo nsenga ntabwo nizera Imana nizera siyanse. Ndagira ngo unyumve. Copy of all my data in the safety deposit box. Hari kopi y'ibyo nkora y'ubushakashatsi nakoraga muri safe deposit box. World will lead. Ubwo bushakashatsi isi yose izabukenera bahita bamutera igishinge. Gusa nabwo ati nimba ushaka kumenya ko ibyo ndi gukora atari bibi. Hari ubushakashatsi bwanjye bundi. No. Ibyo nandi gukora hari kopi yabyo ibitse ahantu muri safe deposit box. Basi mwareba yamuteye cya gishinge cy'ingusho kizamuka kikagera ku mutima umuntu akayita cishene. Mugabo baramwishe. Urebe ibyo birabaye. Umugabo uvuze ati nyamara ibyo nakoraga ni ibyatabara ubuzima bw'abantu. Sierra mu minota 2 buzanye imodoka. Sierra ni wa mugore ugomba kuzana imodoka. Bano bacomeka hano. Ibyo bacomeka baragira ngo bigaragare ko ari impanuka yabaye hano. Urebe bamena essence. Urebe Move out. tugire tucishene. Zubara yitwitse. Sierra 1 minute. Sierra 1 musohoke mu minota umwe ndi hanze. Zubara yitwitse. Urebe filime. Hey! Bahita bafayo. Ibanga rikomeye. Akazi baragasoje kuva muri Amerika mukahita mujya kurangiza akazi mu kindi gihugu. Ibanga rikomeye. Bane iyo babafashe ikizana rwo bavuga ngo igihugu wenda Amerika yatatse ikindi gihugu ya. Bano barabaca batarajya kure dore police. Fire. Masasu. Fire. Cyawe. Masasu kuri police. We film. Ukire. Masasu kuri polisi. Rufaya. Fire. Masasu kuri polisi y'igihugu bano bagabo nta mikino baba bafite.
kumva umuntu akubwiye ngo aragukubita 350 by'idolari kagira ngo nakazi korosha uragenda uterura oya sasu Suppression. Hey. Masasu kuri polisi. Rebe. Fire. Back. Mani cyo gikapu cy'injugunyire. Throw it to me. Cy'injugunyire cya gikapu kiri mu bushakashatsi bwose sasu. Fox 2 down. Fox 2 ari hasi. Fire. Sasu mu kaguru turashize. Mike bamurashe mu kaguru. Status. Bezabete. Left leg. Akaguru k'ibumoso barakarashe. Hari abandi baje ndi polisi. Yukureba inyuma ye. Masasu kuri polisi y'Ubudage. Sierra baramuha. Sierra arashwe. Bahise bamufata. Mushyire hasi. Icyo gihe ufashwe na leta yo mu kindi gihugu mwagiyemo barakwica kugira ngo utazavuga n'abagutumye. Hey, film. Polisi umwana yabiciyemo abaha ibyabo. Fire, fire. Punta zabo ntabwo zisakuza. Kubitamo grenade. Bacaho. Bana bambaye bya bindi bafasha kurana nijoro bya night vision. Yahetse mugenzi we Mike. Ni nawe wamurangiye kino kiraka. Bashinzwe umutekano baje. Babanyamwuga shawo badasakuza batavuga. Ucece. Money is fucked. Ifiri ryanjye rimeze nabi. Ngiye kuba gushyize hasi. Uko nawe afite iviri itameze neza. Baje hano. Gear save the drive. Baby. I got you. Bafayo. Baby. Basirikare n'abashinzwe umutekano bakurikiye abana bicomeka amazi. Turi mu Budage. N'abacyancuru. N'abantu b'abapapa n'ababyeyi. Ni bari mu ngo zabo n'udusuti babiyambarishije bafera. Abantu mu muryango remezo. Ni nazo nyangamugayo zizwi muri karitsiye ngo nabakireho muri karitsiye. Kumba amafaranga ngo bateze indege bagiye kwica abantu bakagaruka. Naba papa bakuru musa ndaje mu munota umwe mbanze ndebe inzira ahantu turi buce. Bose nabantu baba papa baricomeka. Rebe. Baricomeka. Kiramo. Hey. Urebe. Babara batuje. Yo. Yeah. Urebe. Hey. We shot cops. Turashaba polisi ibyo ntabwo yarazi ko bizaba. Did what we had to do. Is the laptop secure? It's secure. Got the laptop. Mission first. I have to. We bika neza. Misigo icy'ingenzi nuko misi igomba kugerwaho. One of us has to work this thing. If you don't get blood, you're gonna die. You bring it in. Fuck you. I'm not leaving. Ntabwo ndi bugusiguye kubwira tuwavuye hano kagenda ati sinagusiga. Tera ku maraso. Famiye yanjye. I want Christine to hear about me from you. Tell me. Umugore wanjye nimfa bari uzamubwira ko napfuye. I want it to be you. Ndashaka rero uzabimubwirira. Hazabyumva handi. I'm gonna get us home. You hear me? Mani ngenda gutera amaraso kandi ndakugeza mu rugo amahoro. Gutera amaraso umugabo yavuye amaraso menshi. Urebe. Ivomye amaraso arabanza nuriya mukubitaho kuturaso ni serum. Gutera amaraso bafite ubutabazi bw'ibanze barabugendana biteguye kano kazi bagakora kinyamwuga. Hey.
gutera ku maraso litiri kubahiga dore ahantu bitsimbye bitotsi biba ari byinshi biteye amaraso amasara agenda aricuma. Now to shed more light on the explosion and gunfight in Berlin. Iturika ryabaye ndetse na mukurasana kwabaye. William, can you give us new information? Hari amakuru waduha kuri ibintu byabaye. Thanks for having me on, Erica. Mwakoze kurumira Erica. We have been active in offering aid and intelligence support to our German. Amerika yagiye idufasha byinshi mu butasi bwacu. Turaza gukomeza tugende tubamenye twarize amakuru ari gutangwa. Akunda bashinzwe umutekano baraho hafi. Kumbe undi bateye amaraso tayara nyuma y'amasaha yamaze kumera neza. Nayo yatangiye gufasha mugenzi we. Saving my ass. Manu kwiye kujurekera ukuntu abana. That makes two you owe me. What the fuck did you kill? Va kundi midena ahubwo. Nawe hambira ifiri y'uyu nawe ufite ifiri itameze neza. We get the laptop. Pango nuwe. Let's get paid. Let's have a beer. Iyi laptop tugiye kuyijyana mu rugo baduhembe tunywe byeri. Yewe. I'm down. You take it in. No, we go together. I'll compromise the mission. We don't know what's in that bag. Get it home. You go, I'll catch up. Man, we genda aza kuza. Genda nimera neza ndaza kuza. Contact, I'll come back. Okay, ngiye guhamagara ndaza kukubwira uza. Back to the Four Seasons. Ndagaruka. Come on. I'll be fine. I'll move in the dark. I just need 24 hours to rest up. Gihe cyo nyeneye na amasaha 24 nkaruhuka we bugiye. Jemeze nabi ifiri ryanjye rimeze nabi. Get the fuck out of here. Urebe. I head to Berlin. Hand this off. Ngiye Berlin. RV in 48. Uze guhamagara nyuma y'amasaha 28. Everything we need. Hotel bayita Salvina. Nuhagira umbwire. Capture's not an option. Gufatwa ntabwo biri mu mahitamo yacu. Mbega wo gufatwa wapfa. Gufatirwa mu gihugu cy'abandi. Wisha abantu baho. Urebe. Uyacaho, uyamaze koroherwa. Urebe. Gusi buri gihe abayibuka papa we. Uyu mwana buri gihe abayibuka akiri umwana yibuka papa we. Nawe yari umusirikare yamujyanaga mu myitozo ahantu iki n'iki. Meze n'abari kuruhuka. Urebe filime. Yo. Banza ashyiraho isaha hano. Urebe filime. Bwarakeye. Yaruhutse. Urebe. Arabanza yisiga ibyo binase nk'ubutaka. Hey! Kirano mu gitondo mugenzi yamubwiye ngo komeza ngenda cyara. Hey! Kugera hano James yatangiye kwibona ari umwana. Uyu mugabo nafite akantu k'akadepresi yatangiye kwibona akiri umwana. Rwavumbaye vayano ariko pupo yamuhamagaraga. Yatangiye kujya yibona ari umwana. Turukuntu asa. Abagabo za miliyoni baba bazikoreye we. Turakaza bagiye ukuntu basa kugera no yabonye ikimodoka. Urebe.
Yo. Uri filime. Urebe. Ibyo birabaye. Si bwakeye bwarongeye bumwiriraho kugira ngo umenye ko ya mafaranga aba yayavunikiye. Bwarakeye aragenda bumwiriraho arwaye ivi bya bindi bakubwira ngo kagende bukwirireho. Yagarutse kuri hotel asa gutyo. Hallo. Willkommen. Hallo? Kettner. Was bitte? Marisepas. Dankeschön. Rebe. Ihr Freund hat schon eingecheckt und hat für das Zimmer bezahlt. Inshuti yawe yamaze kwinjira mu cyumba yamaze no kwishyura amafaranga yose. Zimmer 210. Ugiye mu cyumba 210. Ja. Rebe. Ribano. Twahamagaye. Hano uratekanye. Kini icyo musigiye ubutumwa. N'uburyo ari buze gukomeza kominikana nabo. Katurore. Mbere na mbere yaje koga. Rebe. Yo. Yikangamo. Mfite ubwoba. Heute denken wir an die Familie. Umugabo afite ibishinge aza akitera kuri rya vi bye bigabanya uburibwe. Ntabwo rimworoheye. Terroranschlag, ihr Leben verloren haben. Yewe. Unsere Gebete gelten. Ja. Guten Tag, habe ich Nachrichten? Umugabo ari kuvuga n'ikidage we. Where the hell are you? Muri hehe. Bandi undi yagiye. Katururi. Banza shiramo. Masaha y'ijoro. Bakunzi ba filime z'amavampaye. Filime y'ibihe byose y'amavampaye. Kanya niyo tugiye gukurikizaho. Agahugahuye iki n'iki. Twasanye link ubundi ya website. Rero ukuntu buri nyuma y'amasaha 2 hagiye kujya hajyaho filime. Ibintu zahinduye imirisho da. Yo. Urebe. Aza hano. Ndashaka kugura telefone. Yaje ahita yiba telefone umuginga yinjiye mu iduka rya Itel sha yiba A58 n'ukunira telefone ari nziza cyane ahita hamagara. Ni kuri telefone hano ya Bana. Nakumva amagaye wabatumye. Physical condition. Umeze ute? Compromised but not critical. Twahemukiye nyine ibintu byaducanze ariko ntago meze nabi. Contact. Wowe tumwavuganye. Wowe tunago ugeze agera Berlin. Team en route to the hotel, get you over to the airfield. Nohereje ikipe igomba kuza kugufata. Urebe. Hey, stay with me. Confirm location. Gumana nanjye mwana wifa ku murongo. Urebe. Hano twari turira. Confirm location. Ibi ni iki? Urebe filime. Muri hangana. Kasenga gasubiramo inyuma gake. Kugira ngo tujye tugendana hatazagira umuntu uvuga ngo kandi Rocky ngo nawe ameze nk'ababana. Yaje hano muri rya duka rya Itel yibaraguza agarashaka kugura A58. Ni kuri Bana ntabwo dutekanye. Ibi nibwo yashaka kurimo. Physical condition. Compromised but not critical. Umeze gute ku mubiri meze neza nubwo twageraje kuraburizwa ariko ndurwembe.
Made it to Berlin. I've got an extraction team en route to the hotel. Get you over to the airfield. Ngiye kohereza abantu baze bagufata kuri hoteli. Bebe. Komeza imbere. Hey, stay with me. Confirm location. Uracyari kunyumva bimeze bite? You'll get a full brief when you're secure. Numva utekanye ndaza kuguha briefing y'ibintu ukora. Muri kano kanya ibintu byose bishobora kuba byajya hanze ntabwo tumeze neza. Icyo nshaka kukuzana mu rugo. Uze tube turi kumwe tubiganire. Bwira ahantu uri musore. Alexanderplatz, heavy police. Alexanderplatz, copy that. Arahamubwira. How long to reroute them to the Elson Bridge? Byagutwara igihe kigari kugera kuri Ellison Bridge. Just start heading from down towards the Elson Bridge, northwest corner, 15-20. Arahamuragera ku kiro bita Ellison iminota 20 tuhahurire. N'ikipe igomba kumukura hano. Sura sana. Abamutumye urashaka kumukura muri iki gihugu cy'Abadage. Ari mu Badage sha. Wa Mudage we. Nikari kubaca babwira bari Abadage bari kugenda bacaho n'Ubudage. Avayo. Arihuse cyane umugabo naseka navuga ibintu yabonye ubundi narwo yemwemerera guseka. Murarega namwe muvuga mutarabona. Rongera kuri telefone. Win last mbwira. At the Elson Bridge, northwest corner. Kukiraro nahageze ku nguni y'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'ikiraro. WX1, confirm. WX1 ya Brown uri kuyibona? Confirm. Turi ngiri. Copy that. Ndakumva. Bakanuye cyane. Kano kazi bariho. Turi ya BMW Brown X1. Wolf 2 to make it to Berlin. How did he arrange my exfil that? Wolf 2 nimba mutugeze mutabara se ngiye murantu baraguti. But you gotta trust me. I am trying to help you. Wenyizena tukugeza gufasha. Uko afashije Mike? The fuck did you kill him? Mike mwamwishe. Who are we working for? Ese dukorera ndubunda atangiye kubaza byinshi. Dukorera ndi. Stop acting like a child and get in the fucking car. Rekera kwigira nk'umwana winjira mu modoka. Get in the fucking car. Ibintu bitagenda neza nzakwica. Cya mu modoka muginga. Sike. Musuri. Tangiye ati Mike mwamwishe. Akiraho hari mutuzaje. Hari mutuzaje telefone yarafite arabanza arayijugunye. Abagabo bakure y'imbuto. Fire! Fire! Yakasa. Masasu mu mujyi hagati Berlin. Mu Badage. Mwana. Barashaka kumwica. Undi ramushabuka. Barashaka kumwica. Urebe filime. Yana y'uburukirano. Masasu. Hey! Masasu bamutumye kuri mission barashaka kumwica. Umuntu yishara ubwe ati nyamara ngiye gushakashatse ndi gukora. Ubwatabara ubuzima bw'abantu amamiliyoni. We bamubwiye ko umuntu agiye kwica ari ikebe cyakoze virusi ishobora kumara abantu. Cyawe. Hey! Abamutumye barashaka nawe kumwica. Ese uyu musore yatumwe nabandi. Kuki bashaka kumwica? Bimeze bite? Cyawe. Mutwi. Fata imbundano n'umusirikare. Musirikare. Fire. Fire. Simbano. Rebe. Bukaba buvuye sasu hano. Ibanga rikomeye gakiga cyita yinjira. Ntaga panic. Bintu byose birimo mibare. Genda ca. Zimya matara. Zimya matara. Zimya matara ndabakubitira mu mwijima. Ndabakubitira mu gafuka. Ndabakubitira mu ninja. Sorazana rubanza reba masasa asigaranye nimba ari buze kumufasha abanzi babiri binjiye. Urebe filime. Urebe. Nshiramo imbere. Do! Cyawe! Fire! Dare nambara! Turashize! Mutwe! Yawe! Sore nirwanye! Nirwanye reka bamuha akazi! Bavuga ngo ni intwari yatanje umusore! Mfite buryo cyo bangutsamo! Rabe! Kibakijombye icyuma ku mutima. Hano hari imbebo. Ku gikuta.
amafaranga cyangwa urye we sore kura menyo ashaka kumwica tafari ku mutwe yo urebe You American? uri umunyamerika ikigaba kubise akibonanye passport y'abanyamerika uri n'umusirikare wa marine mu marine n'uyu ni marine uri marine nahoze ndi marine misiyo yawe yari iyihe Distraction. kwari kugukura hano Wretch gave an audible. ku kiraro niho baduhaye amategeko uri tumara kugufata tukwica On the bridge. When I saw you. My partner, you go. bari bambwiye ngo ningubona ku kiraro niho biri bubere. I heard they picked him up. Mwunganizi wanjye we ngo baramutwaye ntayo. Told us we'd be saving lives, not killing our own. Tuza muri kano kazi batubwiye ko tuje gutabara ubuzima ntabwo bari baratubwiye ko tuje kwica abagenzi bacu. Banabona abasirikare bameze ngayo bahawe akazi none bari bamubwiye ngo aze yicuye. Kandi nawe ari umusirikare mugenzi we. Biramucanga musubiza ifoto. Biramurenze. There's a safe house. Hari safe house. Use this code for pickup. Ukoresha no code kugira ngo ugereyo. Twara telefone yanjye. You can never go home. Ntuze kujya mu rugo. Code is Tomahawk. Code yo kukwiciraho ni Tomahawk. It'll stop the team. At least for a while. Byibiriyo code nuyitanga baraza gutuma bataza kuguhiga ngo bakwice baragira ngo wapfuye. Rusty said they make us all rich. Last yatubwiye ko twese azadukiza. Aho nyumvire. Hey. Urebe. Mugabo biramucanze. Byo yaje atekereza ntago ari byo atangiye kubona. Urebe. Yo. Cyari mu Budage amaso bayamena inyamazuru ari kuva amaraso. Akazi ni indyankurye. Ntagavuga amagambo menshi kuko nta nuko kuyabwira afite. Naho kuririra. Avayo. Rebe filime. Yo. Urebe. Urebe. Yeah. Courriel. Courriel. Bien jeune. Yes? Urinde. Ntabwo ndano kukubaza cyangwa famiye yawe. I will.
ndagira ngo usubize ibibazo byanjye no tubisubize tukwica. Work someplace safe. I need to know where. Umugabo wawe yambwiye ko ari ahandi hantu hererisha ubushakashatsi bwe. Ndeba. For Yanis. For Olivier. Kubwa Yanis na Olivia. Mubwira niyo umugabo yabitse ubushakashatsi bwe. Muri Swiss Credit Bank. Hariyo safe deposit box yego. Ntubabaze umuhungu wanjye. Wa muganga bishe wa mushakashatsi. Umusore saza kureba umugore we aramubwira ati umugabo yambwiye ko hari ahandi hantu yabikaga ubushakashatsi yakoraga ndagira ngo njyaneyo. Mubwire ko umugabo yamubwiye mbere yuko apfa. Uburyo umusore nimba ari nushaka kumenya icyo ari kuzira abanza namenye bimeze bite ubundi bari baradutumye kuzana iki. Ahise kureba umugore wa muganga wa munyesiyanse Katurore bavayo. Yo. He's coming with me. We'll be here. Umwana reka tujyane umwana wawe uramunsigira. Genda uzane ibyo umugabo yasize abitse. Tu m'attends ici? Unegereze. Yo. You were his friend? Wahoze uri inshuti ya papa? Ahisha imbunda adakanga kana. Yego nari inshuti ya Sosha. Guys. Were you sad? Ariko urababaye. Yego. Me too. Nanjye ndababaye. Uko uyu mwana papa yapfuye. Abane uyu ni nawe wamwishe. Azinga ari kwica ikihebe. Ategereje arashaka kumenya ubundi uriya mugabo bishe. Hari kopi yari ahantu yari yarahishe kopi. Ubundi akazi kawe ujye usigarana kopi yako. Kopi zanjye zakwiye imihanda yose nk'udutabo tw'abahamya. Waba uri hose mu gihugu agasobanuye kakugeraho kandi ku gihe. None bigize international n'igihugu cyose waba urimo mpuzamahanga ni kugasobanuye films.com. Baby. Where do you mean? Nahuriye n'umugabo wawe Paris. Where was your first child born? Umwana wawe wa mbere yavukiye. I was born. Navukiye Tetwa. Gutyo. I have 2 boys to raise. Mfite abahungu babiri bo kurera. Everything we have is in your hands. Ibyo dufite byose biri mu maboko yawe. Answer the question. Subiza ikibazo. Yanis was born in Boston. Imfurangi yavukiye muri Boston. Ashyiramo password arebe nimba ari password yasizwe n'umugabo. What are you gonna call your third child? Umwana wanyu wa gatatu mwari kuzamwita ndi. Jordan uri gushyiramo ngari kabona password ifungura. Gushyiramo niyo password y'izina bari kuzita umwana wabo wa gatatu. Parika imodoka. So, how much did they pay, huh? Bakwishyuye angahe? I hope it was worth it. Nizere ko yari akwiye. Urebe. Ayitacha byibura afite kopi buno. Yibyo uriya mugabo yasize akoze. Yesaza hano. Uri filime. 62234 avuga ya kode bamubwiye kuvuga wa mugabo yishika mubwira ati kibura kode nuyivuga iraza gutuma utinda gupfa. 300 tomorrow. GPS 1498. Bahise bamubwira ati uhure saa 9 z'ijoro. Bamubwira na location. Kubita coordinates. Adresse nukuzira mu mibare. Are you lost? Do you mind lowering the gun? Ari kibazo manu imbunda yawe? You called me.
urebe yeah nshira mu modoka bamujomba ikintu re filime byo birabaye umugabo kumbe bahise baza kumuvura maze igihe ataryama ataruhuka kubitwagura gira gute na adresse yahawe nawe mugabo yishe amubwira ati nanjye ndi umusirikare mugenzi wawe nawe yari yatumwe n'abandi bose bababwira ko bagiye mu kazi gafitiye umutekano igihugu iki n'iki ariko ugasanga babohereje ahubwo kuwuhungabanya Where's my bag? Igikapu cyanjye kiri dore ngiki umuganga wamwitayeho yo Are we good? yo You're safe here. bimeze sawa hano uratekanye It was badly infected. ivi ryawe narihanaguye ryari rifitemo ama infection The Marine who told me about you. hari umusirikare w'abamarine wakumbwiyeho You know him? uramuzi No. oya niba undi yishe arabaza umuganga wamwishe aramureba No, but I know they train us to run their errands. ndabizi badutoza gukora akazi kabo Enemies and kill each other. tukabicira abanzi Nice. twarangiza natwe bakadutuma ngo twicane Why the dirty shit under? ijambo ngo umutekano w'igihugu niwo turi kurwanira ni rwo rutare bihishaho tukagira ngo bari mu kuri It's done. shaka gusubira mu rugo byarangiye It's a memory. ubu mu rugo uhasigarane nk'urwibutso ntabwo wasubirayo gasani You almost died. habuze gato ngo upfe Body needs rest. I'm fine. umubiri wawe ukeneye kuruhuka mbere na mbere Yanis, in case I'm not here to tell you this in person, I love you. I know you have felt my absence these last few years, so I need you to know why. yatangiye kumva amajwi yafashwe na papa we ayasigira umwana we mwana wanjye natekereje kare ko abana banjye batazo bafite ubwoba I chose to dedicate my life to science. ubuzima bwanjye rero narabweguriye siyanse There are powerful people who ignore science. ariko hari abantu bakomeye mu isi birengagiza siyanse kubw'inyungu zabo Yanis, in your hands is my life. Yanis, ibyo ubona mu ntoki zawe ni akazi k'ubuzima bwanjye And one virus with mortality. ni urukingo nakoze rurwanya virusi ku buryo iyo virusi isigarana amahirwe 16% yo kuba yakwica urumva umuti w'ukuntu ukora This chair staring into this camera instead of your eyes. nimba uri kureba n'amashusho nifashe mwana wanjye Yanis Know that your father stood for something. ndagira ngo umenye ko ubwo nzaba nishwe ariko mfira ikintu kizima Benefit to humanity long after they've shot me. ndetse uzamenye ko ikiremwa muntu ubwo cyanyishe kubw'inyungu narindi kugishakira Is available free to the public. gusa icyo nifuza ni uko urukingo nakoze ruzakwira mu isi yose kandi ku buntu uriya mugabo yari yarakoze urukingo ahubwo ruhagarika virusi ntabwo yigeze akora virusi ahubwo hari abakoze virusi yari yarakoze urukingo ruhagarika iyo virusi ndetse n'ividewo yasize afashe y'umwana we ati umwana we byibura Yanisi Bringing my guests here safely. Forgive us our sins and keep us from the fires of hell. bakoze kunzana umushyitsi hano tubabarira ibyaha byacu But I haven't. Especially those. gahunda yacu ni ukuzibona mu ijuru Amen. abagabo baranasenga we iyo nsenga iyo mfite inzara mvuga nti Mana koko wampaye ibiryo ariko iyo mbibonye nongera kugarura ubwenge bwo kwibuka Imana ari uko nongeye gusonza iyo ndi mbifite sinjya mbisengera Right, Afghanistan. Abakristo mu nsengere ndi kugenda ngwa mbibona Both. uzi ko nsigaye nkora icyaha cyo kudasengera ibiryo nicyo cyaha ubu nkora cyonyine mu nsengere You ever been to Hindu Kush?
wigeze uba mu bahindukushi Mountain so high you think iriya misozi ni miremire the valley so green you think it's easy. ikibaya cyayo ni icyatsi ubona umeze nk'uri muri Edeni. I was in Colorado when I first saw it. bwa mbere mbabona nabonaga ari nko muri Colorado. No, we were out 12 days straight looking for one of our local guys, kid. twigeze kujya kureba umwe mu baturage bacu tugiye kureba umwana wari wabuze What day? yagiye guhiga. Broke down the door on the side of the way. tumena umuryango twinjira aho hantu We burst in. twinjiyemo Once we cleared everything, we found him. The kid knew tumaze kwinjira tumusangamo bamuziritse iminyururu his eyes out. yarize koko. In the next room, mu cyumba gikurikiye girls hari huzuye abakobwa hung out, splayed out. bose bapfuye. In the middle of all this was a dog. muri abo bana b'abakobwa bapfuye hari imbwa It's a little thing. akabwa gato Mangy. kitwaga Mengi. Be happy to see us all yelps and ako kabwa kishimiye kutubona all that shit. And the thing I remember the most is the dog. muri ibyo bintu byose byabaye icyo nibuka niyo mbwa yarokotse Dog survived all that shit without even blinking an eye. kuko abantu bose bari bapfuye kandi iyo mbwa yo yari yarokotse. It's much easier to kill, biroroshye kwica cyangwa se gupfa but it's harder to survive. gusa biragoye kurokoka ugasaba umuntu yasavayivinze koko nibyo bigoye. naho kwica no gupfa ni ibintu byoroshye umuntu wese yakubikira akakwica ariko ikiba kigoye ni ukurokoka uwo muntu washatse kukwica ugakomeza umurokoka. How long you been out here? tumaze igihe kingana iki hano? 13 years. imyaka 13. You have a family? ufite famiye? Yeah, I got a wife, 2 beautiful girls. mfite umugore n'abakobwa babiri beza n'inzu nziza. You ever feel like reaching out? ntabwo ujya mvuba bahamagara. When I reach out, I break things. iyo mbahamagaye hari byinshi byangirika. Leonari ino hano. Sometimes he comes to stay. Leonari How's the steak? iyo nyama imeze te steak. I've had better. Yana ntayo nigeze n'ikiyirenze kabisa. Sha nanjye nuko. Ariko ubwo buriya nuko aba ari inzara. Buriya nawe umaze nk'icyumweru utarya ibiryo byose. Sasu cyawe. Bakiri muri ayi sasa amaraso atarukira muri kamera. Yagasani. Kuri umugabo wamwakiriye wamwitaye wamuvuye arishwe. Bano bagabo nta mikino bafite. Ni film. Vayo. Sano. Baby. Cyakoze ni iki? Umugabo n'umwatari acana hano buriki. Akabuje. Bicanyi. Aza kuyishiga. Acomokora gaze irasohoka. Gaze irasohoka aranayihengekaye. Soke vuba. Gaze irasohoka dukuru gaze iri gusohoka arabanza kinga hano gaze binjire basanga ari iri bubakire. Afata ikote. Filime. Dora abagabo bicanyi baje yabateze gaze. Abagabo barinjira. Manukira mu giti nyuma mu gikari n'umusirikare. Bushiri hano gaze ubwibaye nyinshi kubita kuri iriya buje agahuka bagahuye n'umunyutsi. Rebe gaze ubwiri gukomeza igana kuri buje. Bakiguye munyakuba mwicu kubita gaze ijya kuri buje agahuka gahura n'umunyutsi umugabo yitacaho. Arabaturikije. Comeka imodoka. Batubwiye ngo kwica biroroha ariko kurokoka biragoye. Mugabo kubitotsi byeratwaye bumukeraho. Uyu mugabo ntararuhuka. Bimeze bite? Katorori. Ure film. Yo. Ure film. Yaje hakurino. Bizi nk'umunyabyaha wese ufite icyo yiciye kukibona abantu bambaye uniform ya leta ugomba kuba ufite mu ubwoba.
Bibiliya mu migani haravuga ngo umunyabyaha yiruka ntawe umwirukanyije. Yo umugabo yaje hano akomeza kwinjira hano ajya kuri internet ajya gushyiramo passport ye nimba ari kubukinga ibiki sinzi. Ntavuga ni bucece. Fili ya mbere dore aho yaje i Kanombe ku kibuga cy'indege niho biri kubera. Kanombe ku kibuga cy'indege yaje gukatisha biti. Umunyamerika? Yes. Yego umunyamerika yerekana passport ye mugenda amahoro ku kibuga cy'indege. Bimeze bite? Yo Rebe maze kugera muri Amerika mwere yasize moto ye. Moto nicyo kintu cya mbere yabanje gufata. Ndetse no kurikira filime. Christine hear about me from you. Yibutsa amagambo umushuti yamubwiye Mike ati uzambwirira umugore wanjye ko napfuye ari we muntu wa mbere uzabimumbwirira. Wa mushuti we Mike bababaranye. Akigera muri Amerika nicyo kintu cya mbere yise atekereza. Kujya kubwira umugore wa mushuti we ati umugabo wawe twajyanye ku rugamba ariko yarapfuye. Yari umuntu w'umugabo cyane. Yahise aza mu rugo kwa Christine muri rwa rugo rw'umushuti we. Yuko ni nayo murangiye akazi niho yayisaza. Kugera mu rugo abona ikigoryi yaraje kubika ko cyapfuye ni kizima kiri kumwe na madamu Yagasani. Ikizima cyaramwibese kigarukiye muri Amerika ki yaragitutse. Hey! Nawe ndebere. Umuntu yaraje avuga ati ni umuvandimwe reka ajye kubwira madamu ko umuntu yapfuye. Uwo muntu ni muzima. Ni urwembe. Ntacyo yabaye. Nta nubwo yigeze agerageza kumenya amakuru yenga amenye ko yamusize mu Budage we bimeze bite. Uyu mugabo afite akazu mu ishyamba ajya makitereramo inshinge. Ako kazu niko kibanga yaragiye akabamo. Abagabo benshi buri abagira nta mugabo ugira inzu imwe yishyura Kigali reka reka. Uwo mugabo se shaho kari bake. Abagabo benshi bishyura amazu nk'atatu ya famiye, iyi ninja n'indi ya gatwiko. Buriya nawe afite akazu mu ishyamba niko yatashyemo ntabwo yigeze agiwe. Mu gitondo akurikira cya kigoryi Mike nicyo cyamurangiye akazi cyamutaye mu Budage azi ngo cyanapfuye. Ikigoryi kiri kwidegembya muri Amerika kimeze neza. Nicyo cyamurangiye ngo inukorane n'aba bantu barizewe. Aba bantu rwose nibo bantu binyanga. Abo bantu nabicanye batumye yica umugabo w'inzira karengane wari uri gukora urukingo rwafasha abantu bose katurirwa tabara ubuzima bw'amamiliyoni. Ariko uzi kwica umuntu nk'uwo ni nk'umuntu wangambanira kungira nabi. Buriya abanyarwanda nimwumva umuntu ari gupanga gukirira nabi roke cyangwa agenda amuvuga nabi amusebya, uwo muntu aba ari n'umwanzi w'igihugu. Aho uzi gufata umuntu nkanjye njye ncuruza ibyishimo sibyo, kandi ibyishimo birahenda. Ugasanga umuntu ucuruza ibyishimo byibura ibyo byishimo bikagera kuri miliyoni 5 ku cyumweru. Abo nabari mu Rwanda navuze abari hanze. Umuntu ushaka rata kuraburiza umucuruzi w'ibyishimo uwo muntu no kukwica ntiyakwica. Uwo muntu aba ari umugome. Ibaze ko mu Rwanda no muri RDB kampani yanjye niko yanditseho icuruza ibyishimo. Bebe ndanabisorera ibyishimo ncuruza. Mukinga we kigabe kurikira igisirikare. Subiza urashaka iki? You want to shoot me? Shakunda sa kureba bona ni mushuti we. Go ahead. Ndasa komeza. Hey. Yikanze muri mushuti we. I went to your house to tell Christine. Najonje kubwira umugore wawe ibyo wantumye. You know he was coming. Rust yambwiye ko wari ubizi kazaza kuminga. He said you didn't make it. Yarambwiye ngo warapfuye ntabwo ugeze urokoka. Kuki wambeshye? Kubeshya iki? Aramutuka. Real home, a tribe. Mbwira ngo kazu njyanyemo n'urugo rwa Nyarwo ngo n'ubwoko bwacu. But it did happen. Bira bintu ngo byagomba gukora ko byarabaye. For lifetime. Bari bambwiye ngo bagiye kuduha amafaranga yadufasha. Mwambura imbunda aramusunika.
What we stole is not data. ibyo twari tugiye kwiba ntabwo ari data, ntabwo ari amakuru asanzwe. Virus these fuckers want to release so they can make billions off people suffering. wari umuti ugomba kuvura virusi bano baginga bashaka kurekura mu baturage kugira ngo binjize amafaranga. Abakire basohora virusi kamara abantu none bakazazana n'umuti none bakavuga ati umuti muze muwugure dore wa muti wabonetse w'iyo ndwara. Uzi gucuruza umuti kari cyo kintu cya mbere ku isi cyunguka. I'll never want for anything ever again. Except for me! You can't go home! ntabwo wasubira iwawe rero buno. Finds out you're here, he's gonna come after you with everything. nimba arashatse kukwica akamenya ko wasubiye iwawe araza kuguhiga n'ubushobozi bwe bwose akwica ntusubire iwawe. After everything we've done, nyuma y'ibintu twanyuranye I fucking good for you! nakuviriye amaraso mwana ngufata nk'umuvandimwe. This is what I got! none niba unyituye man. buriya ngo ugirirwa ineza n'uwo yayigiriye abagira imana. njye nta muntu nigeze ngirira neza ngo ayinyiture igihe cyose maze nyigira. nta n'umwe. niyo mpamvu umunyarwanda yaciye umugani ngo ugirirwa ineza n'uwo yayigiriye abagira imana. uyu nawe aravuga ati umuginga namumeneye amaraso none niba unyituye wa muginga ku rugamba yamuhaga ku maraso bagiye bamurasa ari kumurwanaho yaramuhetse bagiye kumwica none niba ikimwituye cyamujyanye mu kazi kitabizi ko bazamuhemukira. turure My father, papa wanje, he branded me to be like him, you know. yashatse kungira ngo mere nka we. A fucking ranger to the bone. angira umusirikare mu maraso bigera ahantu hose nkure ndi umusirikare. Cut him loose and they cast him out. papa wanje ubwo bamwirukanaga mu gisirikare twahise tumubura mu rugo. yarabuze ntiyagarutse mu rugo. bamwirukanye mu gisirikare yitabura mu rugo ntiyongera kutaha. Corpse fucking nothing. nta murambo we twabonye, nta rwandiko yatwandikiye papa tumuheruka ubwo bamwirukana mu gisirikare nari umwana. And they just buried all the shit the fucker ever gave. ibintu byose papa yari yarasize mu rugo narabitwitse. Standing over this pathetic little hole filled with stupid shit, and I swore to myself I would never be like him. I would never. ndarahira ni ntabwo nzigera mera nka papa wanje watanye famiye ye. uranyumva? Rusty finds out you're here, he's gonna come after. bose namenye kuri hano Rusty arakwica na famiye yawe. In one way this ends. hari uburyo bumwe bino twabirangizamo. nubuhe buryo yarabwumva. nimba umuntu amenye kuri iwawe yaza akakwicara na famiye yawe, uburyo bwo guhagarika icyo kibazo ni ubuhe? ubwo ni uguhagarika uwo muntu wazi iwawe akakwica. nimba umuntu ni muhura yakwica ubizi neza ko yagusanga nawe akakwicara na famiye, uwo muntu kumuhagarika rata nawe si ukumutanga ukamwica, bikitwa kwitabara. ubundi ngo ukunereye ku kagozi ko guhambiriza umunera ku ngata ye yo kwikoreza. uwo ni umugani wa kinyarwanda ucibwaga n'abakurambere harimo n'abami n'iki. nanjye nakuze nkusanga. nimba umuntu ashaka kukwicara na famiye yawe, uwo muntu wamukorera iki? meze bite Mike? yesi bazamwe boss wabatumye ukaza bakuri cya kiraro. sasu kugenze Mike faya yiteguye kumufasha. bajyaga batuma ngo mugiye kuzana datango n'abanzi b'igihugu, kumbe mugiye kwica ubwo abakunzi b'igihugu. tora amasasu bahise bamwataka. umugabo mbere yuko abataka ngo abice bo baramwatatse, bamwatake bamuhagarike. na misi yose mbi akoresha abana bavuye mu gisirikare, afatirana abana bavuye mu gisirikare badafite amafaranga bameze nabi ariko bafite umwitozo, akabakoresha mu bugizi bwa nabi, ababeshya ngo ni kubw'umutekano w'igihugu. dore ngiki yeah, hey. Yeah.
basuri kego barakaniga barimo nabo ni abasirikare aba bose urebe yo icyo birabaye urebe yo sasu nta mikino iri hano yeah. Always want to die with my boots. Teka noze nifuza gupfa nambaye izi bote aramwica yari yambaye ibirenge wambaye bote waririmbye si abona umugore n'akana bari mu myitozo amaze iminsi atageriwe Jana abona umugore n'umwana bameze neza ibintu ni amahoro katururi agakontara yasinye ngo kagiye kumuhindurira ubuzima niko kari gateje ibibazo byose Jack guhindukira yabonye papa yagarutse umugabo agakontara yasinye mujye mwitondera ibyo musinya yibayitaga the contractor yari